Iya. Umayos mo ragi si Premangi tulog ka o tunadang turog ko eh. Ake pala tulong. Galing. Ito yung order na. Teka mon re Kumong bola dek. Magi doto na depresi hasam na. Udah kakak. Tadi kita mau kamar Ricky boy. Iya. Waktu ini boleh jolong minum dek. Tinggal lihat ka juga boy. Anriku mo to daw nati wikindi. Naruntuki ko tanga na lang pinsang. Ale, Manang kedua mapo ko tundi. pakoy sebenarnya kae. Uro yang nau motoran dekat tapi udah sini pengen. Apa naskah pengkhianat rombongan nama lalai. Andriku namur-murui nagajangi. Apa ero? Buka belaskan dan dana Andriku. Nah, nakala mau pak kesi. Oh iya paling di makasih banyak mau pulisun motoronan Riku. Iya kak, iya. Masih mana pale jolo kak? Lo kak kasih jo kecil yang kubur Andriku. Iya paling di. Iya. Nang kamu gak telah ada kamu selindi. Nah ini renwang pakai derajat anak keluarga. Insya Allah di siapa belaskan dendamu.
di konro meradamu. Tarna pelisu. Kuji. Kahadiamu ke robose lo kumitek. Adi aga sih. Iya, penasaran sedih. Tadi ada. Penasaran tuh deh. Ceko ko yamin. Men rek. Kirbose kahadiamu. Baik. Tua taro bala. Tuh anak bodong bos. Tua na ba dong? Diputer aja deh. Puteran na sampi. Tuh anak mu bano deh ulari. Deh kena kena rasa. Magalot tuh anak bano. Aro bano mundo di jembatan. Ano, enggak. Ano kesalahan teknis kita? Pakai dong. Sampai tua na mo ba dong magati ka na kena. Ini ceni jampu tuh. Jadi jampu tuh ano banong. Dimitong ka mabuwa. Mako kekiyawa bos. Ano tahu kalau cuaca? Itu balik bani awa. Todo ka sedih. Tandi. Iya yolo. Bukan. Itu mabuk bos. Hingga markas terbaik. Putaran mundur ikut. Mencawa tuan ka ba dong? Masih pak. Mau selamat lagi. Bos, kalau ketemu. Aja mo lang minta na. Kung kamano ko udah bana kung paano malala. Dahil na sandi ng tuwaan. Konco foto anak bono. Sama ko mabot to na. Tarong utang malala teme. Ini cocok ke diutat cincin. Mau benih nanti. Mana bebek telah ada nuna ay bala. Suka ring itu ya. Dito dito. Aja tuh mau ngerok. Oke bos.
digaja dong apa ya? Dia gadang. Ya ya. Ay. Terbuka yang tanda abir suruh jauh kakot. Halo. Kenapa, Bos? Tadi kudangi bos. Melo bantuan. Suruh siapa ya? Lo kami lo bantu bos. Iya, di kajang ko tayo, lo kami lo bantu sa payaya. Oh, di Gajang ko tayo. Iya. Tanya mana boleh aku tuh? Iya. Yang merasa teman-temannya Dabir. Mari kita pergi cari ayah. Dabir. Iya. Juga mana tuan bingung Dabir. Iya. Delo. Mau dapat Dabir deh. Koi. Kau TV. Sabi. Big man tuh bos eh. Kalau banong? Kalau mah, kalau ini keren. Ano kesalahan teknis ke sana Dabir. Kung kalau. Kalau dah. Iya bos. Sabi. Maaf na iya. Sabi. Ya jadi kiri. Mantu boleh. Dokternya siapa ya? Mantu boleh jokin siapa? Oke. Kiri ayah bos. Mana lu? Hoy pengkhianat, buka itu bajumu. Alah malalah.